enche ne nsuo aminu ato ukotwa enche na enwo epurugu ade ye yegina ehese eniyema ekotote ahodini wom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebeye dia nyame nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana opra prota to prota dayi prota eni akire prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa nwahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenzo wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kase na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars mu ye de akogu prot so na fe wa po bi a wodi ni di se o ma se guso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no guso wie mpo ni ye de ko na ogi ye di a ye timi gina jew dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ni papa enwo enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da huro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be hand na wo be ye hia the number de gu ase no okura se munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da mpa ahomodini wom e man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba odifo ene ye odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba me tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha ukure hawo ohwe abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie abana basa so na eni gise mewom ni se o yare na aba na kache ha ono ama baabi a obeda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiaze so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo homo na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda
dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de bra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo sam wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asojafo ha obi bia wo fa kora me yebone am hia no kora bo me ne yanka no kora wo man mu e wo KUMAWOOD TV ofa kwaba yeah cool ese we bai ofa je ho sein jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na oka afon che no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awrade nsanim tanda bia meka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeko anti prophecy no nyi wamwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yeso akeka bom ene yeso yekabi ama wo so wate make sure so be he Koowaa Dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo sam wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asojafo ha obi bia wo fa kora me yebone am hia no kra bo me ne yanka no kra wo man mu e wo KUMAWOOD TV ofa kwaba yeah cool ese we bai ofa je ho sein jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na oka afon che no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awrade nsanim tanda bia meka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeko anti prophecy no nyi wamwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yeso akeka bom ene yeso yekabi ama wo so wate make sure so be he Koowaa Dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu. na be ye de mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu. Home. Me pacho. I am the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. Home estate and block factory. Da bawa bobuano. Obi biara asabi opesa wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na wo say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say su bonkum ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wa amonone wo akontrum. O prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a. Wo ba besi eye home fo so a. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na katu asem emodwuma yenim fifire me wona woni senti no wo fa me ami ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho apurugu ade ye ye gina ehwe se eniem ekoto te amodini bom the man so what when you nyam share any one share ebe dia nyam share so wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana wo pe prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimem eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi
Near dear F. Fred said, you said, Jam, and then you list be the other. Emma watching at the mobile co-educated so I will come on with TV. If it's our brain, echo sister, no one tree everybody, any ends now. If in summer, it's why they teach it all social media, no sono, be emerald. You better what say. Now, first of all, no, it is the Bema or body, no, Senator, no, I can see. We go fitin ra ensu ata besi sabri obade na yade oye na adwuma ye tese ye ni kosa bia e bebisa obi a ni kosa bia o bebisa papa no oye na adwuma enti mesro and me motivation no me dey ma tentem and sana makwa acknowledge me sponsors and the motivation me dey ma on say ahwe sani ensu na ayi ni ti na eto na kumase ayiri bebia ya teche a consuaya trono, Mr. Mother, taxi drivers munche, truck drivers munche, Yemi anoma musumofi munyan frifino, Pama show munche, Mutu fifia munche, Musam wipers, Aya Juma, one more cast no, Musam wipers, Aya Juma, and Yafina Becaso may come do consum at a wiper, after Uhu form, Ubewana Panya. And so with me free help with her bedroom and talk as a bedroom and meanwhile, Messram, Ashe, ye manon so a co school, no, Mess ye mamma yen papa nom, yen ananomoa, share ye ma, a teacher for, share ye ma, say a bestry, mamma and son and cranny beefy no, a real bow, a real more you, a real muya better you, a real munya better ye bestry, Monfa cardigans. And she shank a bagging. Sana Baya, almost school. Then soon unity we no mukakrana. Sebia son sebia yado. A viemu yen one. A teacher for next me the cardigans na shawom. Ye bestray, Mukana did dim, Munche. A teacher for no see, Yamin Samo, Nemum, Mumma morning conquer you home, and my ye. Yamin Samo some benesa. Just a baby I will be ano, Yashi. Ashe nkwan ne mede mawo minim se nkranfo anya omoje dada sanso ene kumase for yan so yatiesia ye giede I think that 3 days ni na start ya enya njai esisu se yan atrede de non stop semester mom ye hweye yan ka se enu nti enya adwuma enu nti ama ye ma ne nko school ne mumu no ahwe ye ya hyehye nkwara ne ye na bibia enye kama emfa ema ye nyina me de Diane Eduhine, while I stand come out deep one and I have our Japecrum, or so this should be an argument cano in Roma Basaba, Mobro and Yanka Cram for Munina, no Mojana Bim, and Cinemis Ramwanda. Moi, I want your almost so. In Yankana Mobro one, Sabia son Sabia Yado, Mututumreka, Namonko Japecrum. Papa saw the Nedro, a becamo, did you have Mamubia Shama Mubi, Ama Bibia, I come. Want to mean qua, more friend, and I'm best near that screen is so. Or so baby, a more piano. Mwababe ya mwadum, ame bibie ewi peyo, ede amamo. Sansne das the mama home estate and block factory. Kuskuku na unity, Miss So, I feel better assasia. Father home estate and block factory. Nyempe baby ya assassi papa, kama, we say ewo, nesu dine, sene beya, insu unity ya, embeye or how, enfamau, umejujinipi, eme to, enyirim for wufi, enyajaji. Over blocks, sir, father warmo, ebema ubi. Sanso and upper dine RNC 2 bedrooms apartment, 3 bedrooms apartment, and Ninano, Fadan home estate and block factory, not war no more MPB and Famau. Baby, I make us say, baby, I'll do Tito in here. A Juma we are my wine. Semester, open dia high, open dia so. Fadan home estate, near a papa and Famau. Baby, I'm Jimmy Tibeto, you bought me 1 billion po. Nami will see car, magic, me simple. Na ya de rentimia meje na madem ama mekra eni agi sebie son sebie nya adu mi weda me fanko oh yes na mu sebie ye ebre no so te sikachiachia no so te pa chotiati na mu nya nsibia na pebabi papa tena pebabi papa fa otito so sika beso a na wo kra ni nje o sorry abon so we very sound abi ameka se mi dru mi fia na mani aja de ntia mini aduane kra mama because I want to live well. Pachotiati. Semester also, Yana Saf Mammy, Father home estate for near Pebby and Famau, Nebibia, and your comma. Well, you're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, and live on YouTube, KUMAWOOD TV.
some Darkus initiative, some Darkus TV. So yeah, live oh share. No like your page, na wa comment na wa share na bibia I come Eddie amount. Yeah, fast the mama mo show Facebook live say abrebia mu no mo jebre na mo ye ho abotre na mo share sanso na kuku jama mo hwe ofie no opaba obeto asaba ntin be say me rebat me ncha me ma me Kate wo boase ne papa ko jedu hine na me nka kire mo say erade on shram na onya makoma spade nyina emma mo say mo som enkwatenti anhodin wom eno nko ana mesre ede ma me Kate ene me papa ko jedu hine yankopon on shamo pi ava yaba ene me be nso ni brime pa ben dey you bet man be di kama ya tie fu nyina akose eno man tie nka o ma fi ya dodo eno de menti omo bonto omo ani nso ni ye no ye di achi ibe munya ntibie mkura ye to me bia na ye de ho so aha ye de kakra because nso ni to eto eno adie eto na enya adie metimi kurasi abontene eto eya na msi debi ofa we de ma me frem ofa so we de pa champi bende mama de ni kwan so oba ani abeda yan bende nyame nche nipa biara ana fa obi aso me firi otukura e meli jabo na mane sisi na esi no kono kura fitum se na ye ne de wamfa na mse ani ayeka ndi da ye awrado nche obodi nche obia otie na omomfa nche obo mpa no maka yedi da bi nya hode betena no betin se no ekoso na afezo beniza da akoya do ye diko ane so ku chief metia yes na afi macha prophet na akwa Isaac prophet ujaba na eke prophet bi omo obi awade nyankopon oyinhira omo ya na macha prophet Isaac owusu bempa o nkran na prophet bedu kobi ono so wa kra awade nyankopon oyinhira omo nyina adamompa da bi omo tuo ne mpa bo pa mbom odifo na ebu abutu na bobo ano o hye awade nyankopon oyinhira no ne ba ye Mavis maami aka baby ami akope no korabe Mavis omo mkoja ni nyina no awrade nshiro nipa bia so omtimitu anamoa fe etesa we condos man sinin chairman etum bishop abi obi amechia no na afi senior contractor Kofi Job ni ko kuye ko de yeboa baby yeboa wo bia akwasi yeboa ye o ya akwasi yeboa bi obi awrade nyankopon nshira no na adwuma pa wo bo na afi so Queen's Gate mama so share the bia Radisha na Radisha CEO of Anita Hotel abi obi a mini din dia akwasi ademfo akwasi a Radisha wante abotre ni ade ya abotra na skababa mu wadi dance na bi flat asifo asasi so afiri so Radisha nyankopo odi onya abotre mane na Radisha mana ho ode mane yes senior brother akwasi kodi eboa Afrigo so mahina na akwasi bosom pra otumfo betwani no na wo bemamu ekia na kwan sonkoso odo a wo de tai dumadi na chi ame oyishira no kosa ya obi bia wo hwe ye se awade nhira ma no na enne ye yawada ni esi bunada no awade besa ye na kase ye chen brada de no to ne ba ye de ohunu ye to ma ho keka um sa de ba na ni ye great awon so afi no abo timpo so be ba no o che tumri kabra imum awrade mpaye anya ye bunada na se woni se o ka kire na hunu se ba bi ketua bi a wo hye ne se still awrade nsu hunu ho na se mo ka ye no kore se ba bi a benu na ba se hia no awrade wo ho se ne ye 20 ne ye chiri na ni nyame ye no bunada no eji nipa nsem edim se ne ye ya wada yin so obesa ye ne ye chen so nti obi bia wo ba me aboma bompaye no ontutu bi ka na omra niema be kotote e di ama na ama niema adane e wona tebia mu nti ne no nso ne ye hia wo kasi school park e boye nsem abo awrade mpaye amanche kira etiase ni fura awrade kan wiya ni nyame be pese ye be ka kire ne ma no so no ode tum ya ye mfa nkame o nti omu nyina ni twimi enhia kasi school park no nso emo no wotwe ne fa nkobo ne no nkro no obi akodu na fi radio the number no betu ja oba no afre radio man akaba good morning eche arefro nyina enenso ye yawada oba de ndi ache nchira ne asedan kanedin meba mi se ache kromfu bi na sede anope omuma bi kwa ne widie mu no se erade adoma boy no age afri sa ne mani nyina ma na yeda no se mo fatufo hwe
Anope Michian baby will be our Sopho Martin, who for John and Ere. Mrs. Monica for John and a man in an pay. Church TV home motion. About the own shroud, and a softly manus of what Tamunina. And never bumpire, but more than a fan number, and near shell case haya. A tunsu case, a hundred case. And your choir what? Two fan number direction behind the round. 02 okay, my family and into Jack 0555 736811 0555 736811 0555 736811 the baby never division. All right, I'm for Yabani de na Yaba. Of course, first story making headlines on today's Koowaa Show, and it says Teacher Kojo Wakasa. Teacher Kojo stay. Yes, Sakeno if we Ghana Education Service and I say teacher Jumanim if we say na or one crab. Na go be one crab. Yes, Sakeno. Are you sure? Bibi and Kamode. Well, it's a kaku. You jump kwenu and see uncle. Ne uncle should be day. Ebuan kwada no nipa da sani mpe te wo so pam ye nti ho na mame hu say a minim Ghana no se de etie na minim se de wiase no nipa pe no mi hu ni se nipa mpe nipa yi yo nti e pam o say oko class ni be you free ho ana se pam no e ba no say me da se we bi se bi o papa no kwasem me sha ade kirase me who say me am de misika boa nkwada no ne ade me who say no me hia amanfo a social media sem be PM minim said mpanimfo ne dwene ana minim tirimupo ana minim adwene eta chiri nti omo yesa na mo mhwe hu say omo mpa nkwada ne yi me say there's an agenda going on nkwada no bra e bi omo nya bibi free yeah because ahomete so ko hwe nkurase na say the school na ye na mama enye school na wo do say nkurase nkura even na high cry etie you call other ayi ho because as a film say obeka chem say aban school government school na ye basa the government na wu ana owen government school I will say better than private school government school they aban ne dia na aban o man na de tede na ye basa me find me ways and means am sure say me de niam bi be ba social media ma manfo abeboa no pe district ho no ma fa me ho tan say ya ho ya o say omotena ho omuntimi nya hwe no na wo gi omanimu nyamu enu mintimi nkyire enu achi kwose sansem bebre begu me so na brantie we wa say teacher kwadwa me mom me force say nkwa education be in ebuan me mom me force say nkwa education be in yes me nko school sabi na one to school muda mo ho na dia asem ni nyina nam no de koba ye ne say na me say program o UTV United Showbiz intina me every Saturday ti me kira de Friday me pon ya na makofa car ma pon kumo Friday ma fa car enumre mitimi du Kumasi be 12 am Kumasi ahomachi na matuna car mitimi da wo car me du akra na abo be 5 or so e ba na be rest e dey atwen Saturday into this going back and forth na me master say kwadwo ukoba de obenya bia oboa nkwada yi dodo na yenso yenhwe bibia ebetimi aya a wo ho behenha okakra na sa de be dia o classroom mu ye teachers too na wo ho enti nka Fridays no yenyina yenko bankrum say yenfa Fridays ne ma wonye wa home ka Fridays na ko because o kwa nkra ne lucy na nkra ne be lucy dey fine but wo another teacher to be take you back more times so sa teacher no so otimi ko baabi no so ma take you over what you say and yenyina ye meeting na say oh enya ne born so even though say eni aban mra mu kra na ye nipa what you say nyansa wo the fact say eni mra mu ne say ye nipa ntini ye mra enya mra ntini ye nipa ti ye no study obi a ho beto no ye hwe the side say nkora ni lose that's the first idea okay omo lose nkora comes first before me medjuma no because nkora ni ti na be kira de ti ye solve nkora ni de we hu say omo lose no okay na akwadwo ho be henha na Friday wetimi akọ because ka mu hwihwi anadwo ne de o kon so enye say de obenya no fa o de be bua nkoda yi nti enye wo adwempa de a ye so nye bibi mo
na fefefe ye ni sa ti Fridays there me mom me for so sem kwa education be ni yes me nko school sabi one to school muda mo ho na dia asem ni nyina nam no de ko ba ye ni say teacher Kwadwo na yete ne kan bishop what was ya kasa Ewurade Nyankopɔn nhyira teacher Kwadwo na bi owo bia na onya ne kɛse na won hyira Ghana aban okay dan ye hwe ni sei a ese empanimfo yi na di no omu nifo because da bia me ka se ohunu se obi nya wo beye wa ye da ye ho so nyuma ne yedu na me fa ni nyina ato me ho so a me hwe se me ye ni nyina asa de etie because nipa me no omo ye nyom nya ne pemasem ndu koto ba akum no ohunu ba akon a ye reference a o de be refer we se ade na ha de ebi a ho mfa wo na ha de utimi ko ye dise me ye adwuma ya ne mutuo ne ye metene so obi akoma beto ne yam na wo pam ya wo anya bibi amfa nyina so anya ebi na teacher Kwadwo ehunu no sabi yese krama kaka wo de ne wede na eku tu no wafa adwuma na to ho so e na wo wahwehwe wo time se weekend na me pon Friday bia metimako tama mi go du bia me gima home Saturday ne ye ne wi abetima za adwo home Sunday wa ba ba bia be then ne mo mfoma de bia mehyem na kina omanya so agina ade aye bibia dia wo odo ye nyi papa na no wo he se wo ye papa na so mo ma wo chance dia then na tata na send adwuma mu no eno ho papa na aye no dinye bibia wo ye aburo so okay ne mum ne na ma ne ye hu ye se wa wo de own time wo so de ji wa home akoye bibi na de buo school na wo se ho no na ote ase ni wo gina yie unnim ne ma headmaster ne kan sa akere wo ebi ko ogu ye ni mu ase ami ehun sie de enim nyansa ono na ebo ase young guy de header ma ne nyina sa amere no so ne mfa nkuntia bi ko aban ne se wo time odin nya se o kire nkura de Monday to Friday all right it is a Friday mo nyare na betno wontina we your time what you asem na se aha it is Sabbath Friday yetie yi se be ba sa 8 o'clock no na TV na dum kura ye ni rise ye koma 8 ne bo because no hu ne yetua eka is was bra be ha adwuma mu afre keke na de onde onya ne hwi won set ne hwi na boy na mo 8 anu na ma ugina so ji wakatia so you just come and serve ndi ewom so no mpanimfo na ti ase ba nye one district assembly for na ti ase odi asem na ase nye one education yi for na ti ase it is omo do omo ba no be hu se Friday bi ade koye wade a master ne hu ntu agro nga so no na hyehyɛ nsa ndi ometuma gina so de aye bibi atia na mo omo so dia na wo so omo hwese ade a wo de ye no so eboa ana mua adoni pa say ye de ono wonhwe wo da bia no ne ono because one ya na mpanimfo wo adwene bi se under MPP abam ne ya appointed ne a moment a wo yi secret bi egu MPP hu fi na egu me hu fi it is and ye pe wa mo afuro na asumdua ba edu sa komo omo ade bi gina so de ya wadom omo ya na de afaso yes ye na ahwe go tim ko twan kran school dan say dey time fa onu no say be won na re mpeso ane so because am ni scam na tena so una akoyi ahintasem na bi edu oba no ho ya na hi ediga betima ye wadwuma yi omunya ho asem bone bi nkan say omo Monday to Friday o de be mo omo afa okoba na ye tan no atwa kire ene eguna ni maso oni re ka kire o no onitifo hunu bone e beba onitifo de ohwehwe bone a eba no de ne ho akohi no de ne ho ahinta ntetekwafo de ofem omo twen fam no onya aso no onya aso twen 12:22:3 edina o se teacher Kwadwo ye nitifo se nkofo we na me do omo ahinta se me do omo so na afa maduma disem nim no mde omo tamba akudi agro mbe gina so e de aye bibi atia me na nkodo omo tam ni nyina ma omo kanne obi abehuna mpipi aban tro ene na nokore ani pa no be aduma kama otrem kra de kama ni weekend wo de koye na ade ene wo ne province okokra so sa de baba boa nkura no didi na mu gina so amode pamo mu kie nya nyina so bia ye hunu mpanyimfo na dwom bone ne pa omo mpe uye won so ma omo ahihye afidie no e de ama ena atom ye no mse afidie na yi ampa so ne omo ka omo de ye de sabe omo ntimi ma oskaza hwe nkura so na wo mfa nkoye o private one sa na obeka akire o ka hu ni hwe ka ye be se ye nuanom so e wo akire a e wo biribi ye no ye hunu time no e de se na obi a YouTube abo obi ebie bi na ye obi TV radio adwuma
no time also the ba we go to YouTube but to make na so no dia pam o dia say but what try you na private time also one pray there obi ehun so no so na mpa also nko so no wona na mo foforo we say Juma bia mo ye. nti adwuma bia obefa sa wo teacher adwuma fi wo kra mu na ye Samo ye me. wo adwuma ne mawura Amunya mani. wonya manipa Fisemu ni so. say wunim say Raden se na benya pagade sa. Na Kristo Yesu na mo. Kristo Yesu na mo so mo De oye de enti. nipa oye ni ontene De oye enti so ketia mo pe. Nipa ni mso. Colossians 3:23. Edu show police na ono wan shada nkwohye mra asese Friday bi amema ba no de ne se Friday bi du na asema ba no abo teacher amane se ene de meko ba bi ntom de machima me no okọ diabane ni asem ba de Yesu ama se Friday bi amema jide wo so nkwo no so ye ne kuza na Friday bi wa wakra ni na chama ko bo machima mebe school yo man e boto of me fi se de teacher fo ohu aya wo to ade aba na so de akoye no aba enu de ya no mo peche wa yi mira bi ato de de ni ma yi bi afim ombenya bibi so de agina ade bi wo ehun si ye papa ne de say bibi foforo enu so go kan wa ya tamfo bi ko ne wo ye bi na nkeye ba nya sa na wo si ehe no wo ba no unnim na ne say eye 5 days in a week enu wa ji atum tu ko ye ne fo a onu mo ani ni ye sa de no de so mo si anu nti no mo agina so a wa mo ma sema ye de nti obi foforo ba bi on so ye nhihye ye te sa no hwene di omo de so na do wa private time go YouTube yi anyes a Friday numere set saade anke be ka say okay ne time na akopre ye ne kurai awe de Saturday ne say numere edidi na chese ontimi mpo aduma Friday asa na waka akwa engo duru na man Saturday go ade cha beda asa na numere duru so edi abasre ne de obekirem de na se munya de usu say senia osi kasa bebre because on start kasa ya che usu say pam no ene ya ya onso bia no onu betimi kura kasa o mfa obo fa ho onse nipa bia no se wo do ma ade bia nya akatua bia de bema wo o passion for ade ne ba bia be so o ya ade ni koduru ebua nkofo bi koduru nsi esi ho kwan ya na ye okra ya o di ase nya adwuma ni president nkora na ewo mu na wo do mo na na onya da access no ene wa wo school bi mu kro metuma pam because wa ko school kra me yi wadi o di ase na ase dis adona no person o build na wonya no ebe hye no eto so to bia no dream bi o school komu say the osi ye no beto no school so person da achi be hye ba bi say no bo ade bi say because we betuma be education minister yeah no so na nka process our family say you of that sector no eno so ye brand ade edit sa o di ase because no mo hye rank bi wa head school pen abaye we pen na de aye na afi ye de aye oh e ba sa ono so na ho from no e betuma ha ne kakra de ni dream no ene ni vision na be ma na ha no enye omo na omo so ma pam na e kiri man. All right then, so we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. Of course, like the page, comment, and then share for others to be part of the program. I have this one from our French brother that says that bonjour, Jolie, Diane, of course, the radio man, and of course, Ofa. Doris says that good morning to you all. Please, good morning to you. Doris came back to say that God bless you all. Please bless you right back for being there, watching us this morning. And Mante Danny Boy says that watching you live from Mante clothing on what say. Yeah, that was say. Now say more. I bet oja after say you know about Tracy Boache Eware. He say Ghana had a almost a gang be an from mafia gang. Na mafia gang no na omoye miensa Tracy Boache no. And after no if you are Schwarzenegger and a diamond appear. Now after Tracy Warrior no, which means say o focus on the marriage any idea na mafia gang and papa mama for the cancer gang ide asa katia so as say no man kuyi as say no cry shwa any Tracy cry and you find any idea. Well anyway that's already if you are Schwarzenegger about one thing Baba Be said there's nothing like that. When it is a very cool part because in them say you see what in you gang be a TikTokers in private and as you say yes one say be a yard or no more ego. By uncle near video I step that uncle. Mary Bra who are you for? Plant this for one why am I the buy?
Auntie Tracy. Why? Tracy. Who can't Tracy? How many people? Auntie Tracy then. Watch. Maybe I try brown. Guys, no buy and gay brown on why they try an car. Oh, no one they try you. Sir, bring me juice. Hold him, sir. I think Friday or Thursday. Not Tracy Nini Kunuwa. Now you do like my saw me plant. And I'm a plant in a blast day. Ubia and Kabibiao. And then they went home. And now me were meeting or embassy. To me call her. Me free her and me call her nails. And my signing new ambassadorial deal with a Turkish company be. And me ko share more agents cantonment mebano na brand new debi mutie ha na FM medro be fie na mema be 6 wo fie ha mo ye adwuma ha dem say hey na one ese mo mra ha also madam my name is Gabriel and what's the name? My name is Gabriel and we've been sent by your daughter to come and work here. I'm like, which of my daughters? Or we work for so and so company and Mr. Bedun Tiamwa and interest you. Mr. Bedun Tiama and Tiamwa ordered for a brand new plant and paid for installation. I'm like, Mudiako. And Timmy Diana watch on my ending. Also, madam, we don't know. I don't know the right. Wow. Let me far phone. Let me Fred Tracy. Let me see Tracy. When not so me will feel but some catch them and send me and send you a member or say I didn't see me will fear dear I with your soul. Mommy, then you I was saying or say some plants no blue dear and my own. Mr. My friend of also be repair and my own repair and we should buy you a new one of hair. More than my no. I shall revenge in a grand style. They will be watching. I see why I was some Tracy. Yeah. Number job, Mayor Superman Tracy watching Cola when I'm video home. Oh, Debbie. And you know, nobody there was shocked. Ronaldo. But you were doing the amount of do at the end of whose car count. Oh, me Benjamin was sorry. Trace was sorry, better. On that moon. The candy power on that tema. It's me any 2 o'clock, 3 o'clock, near the Congoza Instagram. And you know, that's how I'm a plant, you know. Why are you always on make? Because I'm rich. Makeup is 450 to 500. So if you can always be in makeup, that means you are rich. You can also do it. And I'll see how well. Cheers to cucumber juice. And you know, in continue, I'll see you two they lie. I'm lying that Tracy bought me a plant. So when let me far phone. Let me Fred Tracy. Let me see Tracy. When not so me will feel but some catch them and send me and send you a member or say I didn't see me will fear. Running a coupon shot a flat Schwarzenegger. Maybe will be a never didn't share Tracy watching. Medical Bisagana for it. Young so ya can be. Sebe so bi no obi ya adamfo na waware ya wi a ontun adamfo ne za anyede ndi se wunhuna sa complain no mo ye free o mo nye free e ma waduane di esesa de Ebiane mankofo bi aduane nyansani be na sebe waware no ndo se da bia me namfofo na metu atale o mo ne o ma na stamp waware ni na wale ya no mpe di definitely adamfo fan se de na tie ne mu bagu kakra once a weekend be an ombe base e besra wa ye aduane bi no ma ba be di bi no omukro ana once a weekend be na no kun be for the point so ye for asra madam free ye ntusa ne affairs na nko oni na wuni riza wo to na anso agimi kakra na ba ya konta na e se do munye free be dia na wo benya Nipa o sheto kra o jem. E tro bi odi matama mudi za bo so ye mumu bi nom
onipa wo hye takra wo gye mu no ɛne onipa a ɔyɛ kontonchi no ɛne onipa a ɔyɛ kontonchi no ɔhyɛ takra wɔ gye wo hye takra wo gye mu asomsɛm kani tete namfoɔ asomsɛm kani wɔtete namfoɔ ntam Proverbs 16:28 no ma yɛ sei no madam fofa na yɛ sei ɛna ɔmo kora yɛ sei ɔmo yɛ sei ɛna wɛ so akɔka sei nti tiadamfoɔ no deɛ bi odi kuo no bi wodi ɛwo wale akɔso ana ɔnam fofoɔ no ntena moyɛ anomɔkɔ kan ba yɛ ɔbɛyɛ mo afɛrɛ na mo hɛ so obi mu na mɛka bi ma mo wankɔka wei na anyɛ dɛ ɔmo keka saa no manka wei ɛna anyɛ dɛ nhyira ne onipa a ɔhu nyansa nhyira ne onipa nyansafoɔ na onya nteaseɛ na wosa wɔ nteaseɛ Proverbs chapter 3 verse 10 wanya nteaseɛ a wobɛdi nkwasea nkɔmmɔ saa obi ne obi yɛ firi waware ɔmaa ne biom a wohaw ne sɛe na wosum wama neɛ ne sɛe ɛmfa biribi ama ɛmfa adeɛ bi ama mɛka ho gyae nkurasesɛm gyae nkurasesɛm ɛnyɛ fae woyɛ no ɔdidi matam a na afei na mbɛhɛ sɛ mowɔ fa bɛka bi ama ma no nka tuwa kɔyɛ adwumisɛm yɛ wɔyɛ wa so wɔdi yɛ daa yɛdeɛ no ɔto nkyɛn so so a Tracy ayɛ adeɛ ɔne ne kunu agya nti amoa ɔmo ayɛ adeɛ sɛ ɔmo atumi atɔ mo no ɛde kɔ yɛnsi ho kwan because obiara bɛpɛ ada biara meka sɛ sika wɔ ntaban ɛtumi tu ɔba wo nkyɛn na sɛ obɛsi sɛ bi wo nipa no wodi aso sɛ wo nso so hunu ne so mfa soɔ na wo anhunu ne yuzu a wɔyɛ saa anoma na ne nka fie hɔ wobɔ nso atu afiri fie hɔ afei na wonam wohwehwɛ ɔno saa anoma no bɛnam so wɔtuo nti no ɔwɔ mmirika kyɛn wonto ne da to wokɔ obi fie a wobɔ sɛ nnoma agu ne dua so because onim ɔmo yɛ ɔto aduane sɛ anoma atumi fa ne nan kɔ ɔmo nim sɛ ɔnku wɔn obɛyi su ɔmo yie nti no na ɔmo ayɛ fie hɔ ma na efie ɔmo pɛ aboɔ toɔ bebrebe no ɛden sɛ ohun anoma wɔ fie hɔ so ɔkoto po sɛ ne mpaboa na atu a anoma anim sɛ ɔbɛto bo abɔ no wɔ tu saa na sika teɛ so ohun sɛ ohun ne yi su a ɔntena wo nkyɛn afebɔɔ ɔbanyansafoɔ si ne dan ɔbanyansani bi a wɔsi ne dan na ɔbakwasia de ne nsa na adwiri ɔbakwasia de ne nsa dwiri Proverbs 14 verse 1 anka marehwɛ me wɔ faase Tracy sɛ ka ne maame yi ne fie na nka de repellers kɔ prante bura a esikafoɔ kora a ɛwɔ company akɛseɛ no ɔmo repair anka ɔmo gu fie ɔno ɔmo repair kɔ bɛto ɛ surprise kɛseɛ ɔmo no mu mbɛma report sɛ yɛkɔyɛ yɛ anyɛ yie a na watɔ bi akɔsi hɔ na ɔmo sɛ wowɔ hɔ kɔneasa bi ase sɛ ɔbɛboa ama adeɛ no akɔ so wo Tracy nnuru mpɛmpɛnsuo bi a ɛte sɛ magye madamfo kaa sɛ nti matɔ mo no ama no adamfo ayi aburo nti matɔ mo ama no ɛnyɛ ya ɛnyɛ obiara ni berɛ baafotuo ne yɛtu no ɔfɛ bɛboa no ɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ mu wɔ nipa bi a n'ani gye but wotɔ pressure ma wo a woyɛ no ho sɛ bitafrakyɛ Kwame despite ne kɔɔko tia ɔmo abrabɔ mu wɔ duro no koraa no nka sɛ makɔsra madamfo na ayi aburo nti mede mo no asoma sɛ yɛmfa nkɔ. Do you really believe this? Obetumi asi ɔnso obi wɔ wiɛ no mu show saa deɛ ɔyɛ good ebetumi asi ɛna ɔmo tɔ ɔmo kakra nti ɔsɛ ɔbɛyɛ obetumi ayɛ ana ameka kyerɛ ne sɛ ne sika nnuru saa hɔ no yɛ ɔmo nto ɔmo bo kakra woka ne sɛ yɛ ɛfɛ wote asɛm no ase na daakye nti ɔnsusu ntuma mpammirika yɛ ɔnsusu ntuma mpammirika na obiara a ɔwɔ no nipa bia wɔwɔ no ɔbɛma no na wɔnya aborɔ so na deɛ ɔnni die no die na obi a bi nna hɔ deɛ deɛ osusu sɛ ɔwɔ mpo no kakra mpo a wosusu sɛ wowɔ no ɔbɛgye afiri ne sɛ nsa afiri wo nsa Matthew 25:29 ɛyɛ abɛbu asɛm sɛdeɛ ɔbɛte aseɛ kakra bi a wɔmfa amɛsra aberanteɛ no ɔma no adwom nyɛ duru mmoro adwomduro so ɔmfa nkɔbɔ ɔbaa no na ɔmo mpɛ biribi nnua ɔno anim sɛ abrabɔ no yɛka ne yie a ɔbaa no a ɔwaa no koraa kɔkɔ n'anim kyɛn nti menkɔkɛn no ho sɛ yɛyɛ de ahyɛ w'animuonyam nti yɛhyɛ de ahyɛ dɛ gyiadeɛ no gyina hɔ na yɛma mu ntɛ na daakye moyɛ a ayɛ fɛ aboro adwene nteaseɛ so yɛwɔ baabi wɔ hɔ a woyɛ kɔ a wafa no sɛ okay ɛne meteki risk na saa de biribi aba ebi te sɛ ka wokɔ ɔkyerɛ nso ne ɛsɛ ɔma de aburo mpo na watɔ mo no kɔ a ɔhu sɛ woteki that risk because Kristo si ne ohunu amɔborɔfoɔ mmɔbɔ ɔno Awurade bɛboa no dabɔ no mu
Iti kenu krade ebe consider. Efia ituwe ne ho tono ama de obetima ya aboro so. Ise nipa no so surprise ni mpa. Kone ko repair otie ne ono aka ose me kra mba me ni se aja. Dada no wo nti biza se dada ne ebe ni de. Eso no akra se nhwe ni mu ade ye no. Anye. Jo hu mo broni mo bono. Onipa bi ohu mo broni mo bo. De fam awurade. O de fam awurade. Na de oma no. Na ne oma no. Obehye na na. 1917. Iti ne o aka ne ye no kura dia. Meka che Tracy obi ani mmere. Kanyamedwuma ade a efe ka hoto wa ya o ya akono akire se we meye ha o me isi but ne ma bi wo nuru ho mfiti prekom pose ni won ti ase ne kan ye nkwasi ase ma no ani oti ase no di kan wato from 90 die di awurade onwu ne mobo na omo ano na awurade nyankopon so hia na do ya waye na wa ntofom na otofom asafo ya na be sa refer no se wo mai ya se ya nka metima ye wo ska che obi endu na beto ma se ya na be sa be he da achi dinne o ya adwene ho mienu enne ne ye frɛ wo ba etina nim din foforo de be frɛ wo ade a wo ye bia plane na intimacy wie me busa me ho question ba ko se ono Tracy fie na wo East Legon no nyame boa na plant ni breakia or the mono beba that same day no be mo ma be repair ni nyina ya ade o so dwene ho say ye wona nka be repair dia na ma bibia hu ni wuna say aye obi na uyi ska ko repair na e ye ofere say ye wona nka be to mo no dia ane na uyi ye no ekosoro so wa ade say ya na wa pake atom say o ka say ya ade be si wa atom no madam o ko ni sa na wo tra so ye be sere o mo na ni mra na ho so ndu ana mo se fata na okun so nye kuna ebe gade obama na ekura ni gina because when ba kan bom ye no obi bi na akiri oni bi ma na wo ya ye basahye ade nipa be bold na kan asem to onye smart wo sa afam wo an go hie oba ne ho kire na wa akasa wa mebre na so no akura bi dadade a emo na ma na nhye no emu mboa no mamu ntere na nya ni munyam mfama wa yo wa so no wontie ni ahonhom no ka kire asafo enko ye sema koto ode prime ba ya na mafa yenko ene yeze ni ebe yisi mi din wase pen ni kunu na nso na bia wo na atoye e ma wo yesa wo ba hyi ni wo fie wode ba no agye asem no akorokoro do ni aka ne to asemu e mu si ya one question say ye plant is ye be ya na ye kwa kotom no no agye so say ese ne ye be ye na ye kotom no so sa na wo say ye yam papa fo ni enko ye ma no obetu na ni baji ye ne se ojina ho no nipa yiye wo se sika wo ho no onhwe yi yiye no ohia hwase 1 Corinthians 10 verse 12 wa ye wo se wa ye yiye no wo ti hwe yiye na ehia wa ye wo se wo nyare da no yiye na yare ambo wa ye wo se wo ye obrempon no yiye no ama ya akoa yiye asem ni ye yiye wa wonim se wiase sika nyina gu account mu ne no wo se kokobo yiye na mfiri accounts nu na wo se nipa na firima so obeboa no biem no edene ya ye kan nyina anye otan ne yawo eya futu a wo fade ma ne wo fa ase dwoni kan nyi yawo bia mfim no mfa nsam we nyina ti Ghana ye nwu ya 5 years 10 years to gam sikanya nya di no na ni gina ye tie ezie be Gwana dum nya kukodro na me sori sesi apem na nto wa kodro mi ensa ka me wa eye two things ye bebom tu akum na metam sika aba woti asem na se ti sikanya de obia take carry so obeyi na sika ne ba se that na wo ho na ye problem ka kromfo so da bia nsa nkokro no bo goni okowi ya na anu gebetim de na bobra akonim na enso wontimi nhwe sika so ye di anyina no wo se ekobiem inu mi enu ntia da bia ye si adwuma mu no kakra enya ye ntimi hu ne ntoto ye tina da bia ye ba now ma sika gina tina chan ne pe yes ntina o ye adwuma etimi tu aka 10 million be bom bum 10 million no nanso ni gina ya dini ntino no wa hete na asa be boa 10 million 50% sa wa se nya 10 million ni bi e kire se ne pe ndi obetima boa no nya ne ba se be tina ama won ko the same particular amount no e problem ona wo se skaba ya riaba skaba tabia ba light bi aba ntu economics le betima meska na transfer be so bo sa ha oni nyina e se wunni bia obre
Nti eba won nsem no nya asem. Emu mbegina ma won gokura bo mu ahye nkofo space ibi. Omere wa bo mu ahye space atno. Anda so command amana command no na ya asem no. Obebo abro wetima fra obaze kwadwo wan. Mama abrafie wesi abaye ade mama no. Eno na ya asem no. Eno na enye nipa nyina na timi ye. Tuboze kwadwo wadi asem a opa yale de me de goso wo bagi afiri kwadwo wo. Nemu meda so bo abosuom ze kwadwo sani abosuom 1 million, 2 million, 10 million. Tuka ne besene fa me ko no. A wo ba betie no na fom. Mfie no wo fom 30 years. 30. Tracy nuru ba bia. Nti ozo wo bedi ne wo wani bisa se ware de 40 years kura kan ho a. Ani ske kura we. Ebetuma hwehwe ne ma wo wanim. Yare mai. Enim guase mai. Ekam mai. Adwumahye mai. Wunhia nso we bia wa asetrum. Ti ne kura we. So also you should say ya na sa ne ma bi besi kwa mu a. Can you survive? Gene ho. Ya ba brenye se ya ne ebe. Obi ane ne ebe nanim. Obi yare timma ne kozio. Obi nkwanhia timma. Amaji ya ni am hwe na na mi fi. Apa acte kama. Ne kan odi konya accident. Yes spinal cord bi abu. Afia na yi ho adom na bi. Enso so ho aka. Apa si ya no prejudice. Afi wo ko wo scampo de beko. Bo se esu se oku betima bafia asundie mana. Esu sirem paibo. Papa ye ni munyamfo no otwa ne mu bi kura ni sika na yere ne mabu no. Enne waka akonya mu su. Bi bia timisi abrabo mu kwan. Di se no kura kase na. Menye wadu se saa na beye. Di papa se enne menya, echina menya, enne minne. Igwane okọ adwuma yetua na kantimi dini na mfo ohye no. Echina me call the same thing. Bana no wura fisi etimi yi adi wa adwuma mu. Bana wura fisi otimi pura na adwuma ne mfa wubiem. Ni wura fiwe nyo se enne minne. Wenya binani ya bo kokwanya se yankwasiafo ehiafo de afutuo de yewuo bi. Julian ka onya skapeno ahwe ye ehiafo no. Ebe chi o se de yusu na bo. Ezo so ni skafo na ne be nante de ono wuo bi ni ko ha no beto de ne hye. Omwa uda. Da bi obetu yankwadi ani. No de afa no de se wo school mo ni made no. Ono be bobo awia. No asori anadu no osia de na ne asisi fiom. Ti se wagimi ebe exam so ne beba no. No pass no afeli. Wa ya abura mo akachi wa sare skafo no obritie. Ono nyuma bi o asike firi mu be nyina ya mfaso. Sa mfaso no ba no te no spending rough. Otimi de John kuo bi obi hu aye 50 million. No de particular adwuma bi sika na yesa. Otimi no ka se hu yesika ni so adwuma wan pe. Tudi na chi sa na mo ye bia. Wa mi mra ho so na adwuma mi sika na adi wura mu no. E kire no otofom tim no asa agina ase se. O ye bobra udi bi ka di ya chi sa. Enye yi yesa. Ya na bia ye bra se tram no no de nkwasi akasa se ya. Na ada fom se bra. Ti mesre no. Yesu otriti ni maame sa. Na maame ye nipa. Sa bia no so na ni. We ye nipa. He tornado ni na ye ne ya che wudi ye. Misbe. Woni na duana mo che we. Dwene. Min kasata no onye obone. Ba dwene. Woni ne ya dia ye extra careful. Because ye nim gofo be ne nim so mbetima obobo mu di mbone da. Amami kunu kwachi na video babo nje obi asi hey onye afia. Tornado timijo ni toto bi yo toto. Na ya kwa ese che ne bone ne nofo. Kuntokwa afie mesi wa yi no me de menti mu bodi. Dim ne so wanti ase no. Se ya ne. Sa kwa etu etimi ka so geni na ne toye. No so aka se eh wodi oni. Wodi oni ne nyo. Adaw. Okura do sa ye ba. Na ne ba ne no. Edimesre o. Tina me trese. Wono kura de ye ba. Sa damfo kura de o ya de otimi tia nza mesi jani o ya. Be ntimi ntia ma me tudo tisi uzu a. Oba ye grati wiase abaye. Adamfo maame. Mumma dwene munyedu. Adamfo maame. Na emu adanyan. Emma anamotuo ni nkọ nanim. Na be me fese metuma ni behunu mu ofasi bia. Na oda so ye defo. Ani mu oduru. Because we din komo bi wo Ghana. Se na de ye ni firi ni nsem a. So wo defo no a. Oba regret nipa be refer no. Ghana as ye wura fi e de dawo. Ara ni obetini wasumu no. Ono manyina mo yembe samfro mo 3 months na mo yembe sisi so tibesere no ya me je no okura mu no onfa Brandon ka ono nkosu nkura nche ya metima ka cha
because on na mucho mumpuane no on ya munto from na fe no mso apagya I want them mamu nsema muntimi ti mem pray from ne nto omo pagya mpa still ama be yi ko na aboa wa brabo ya futu na mde ma no na mesle afiase so ma me pa ono so nse kire ne ba no ntu ne fu kakra opon bibi address ya dwuma yese yo nkumasi gura wantimi me ti ane ye de me ko ko didi ba ko nam za se ya de se normal one go for ye bio Salon so kan salon na da so run dey. You see oh kraso nya be bi nipa koza ti so nya ska create ade bi awura ne so be kra ne ma bi aba man go for betu a eno na na emu aye duro na se da wa kan so mun ko e your business kobra Mr. Ntiamu awaba je una we be ma wabeti su kama fatu kwa kobra ofani ma beton Waka se nya o misikani ti so no why dey bitu why na ya yintu ye won na won ti ni sa media no de mempati onza wo timi nya wo fast bi no adimi eno de e ma kasa ni mu abam because on on ti dan ya media mfa ho yeso panyi die matemante nti ommo mama ne yeso falumbe mpa wo futu atie bi uni nyanza nkwa yi de ode na hoto na honya de so no behwe ase nipa bia wonya ho na do wo to sa wonya de so no bible say wo hwe ase na atu ni fu obey from na atu ni na ye from Zahaban Proverbs 11:28 etunya ho ye mfa ye ho nto so and rely on kakre kura wo try not to na mo foforo ka ho unu kuru nkamo mu contract kotogo nkoselete niema na sabe eye papa wo mu no emfa mna metete suntutu mankofo na sika mna ko bibai kwa so ko fani mataki ko yinta de bre boutique fo wo ba mutimo ka ma distribute faskan ye adwuma na enkomra atu wasa dia mami emwo that you got off a kind I don't want you to waste your time because I have to. But I'm getting the before come by as I'm dying. We read a Canadian Japan. You know, years one no. Where do you are? So a casual no one, casual no my few penny. To me, the middle on Quasia Samsung Casamin Council. And the children say, Obuambe and the children say, you put your the force of a P was what if one of the other was so a bad P was as a soon it seems. And as how the French is when it seems a mania day. Look what I mean, day. For some medium, don't know by this. My prophet, you wouldn't to me to me physical and one, I mean, never be grand family, not by Yensi. No, say, on said, you may need. And was any idea me by you. No dreamers. A diner messy and more profit for, but Minko, me say, broke one Moses Cow. I'm a sinner, you must say, sinner, Cassia. When I'm doing not by all the and I'm doing here, your music and young, but not by yet. Any my dear, you know, I can't tell me class. And you put down you bomb a cram and you say, okay, I will near me. Okay, me Tracy watch my young baby. Oh, dear, see, I'm all through. Now, the name of the British, yes, Yama, me know me on that chamber, boom, whom did it. None to whom did it, no more bunto, no more bunto, young couple catch anything. Because I some bar, young couple will make your bride. Mira. Obia dimi solin time Mr. Ndiam was got tower. Edi any din obedimi ya fa lawyer obedem ne nkwa na nyina. Nyankopon ka che. Obeyan so meya no pam ho se wo yirma no ya wo nya ne aka ne de Japan. Timi wura ma no asere. Abenya oba wo ya brane ya bibi wo. Ana obadi tie nkomo Mr. Ndiam wane ne yiri tie CD no oka se. Okwase. Anadwo obeje okrefu. Anana du ya okra no meje flu. Nema wasiesie ne be. Nema wasiesie ne be hwan dia. Saa na de ohihye ne japade. Saa no nipa bi a ohihye ne japade. Ema ne ho. Ema no ne ho. Na onye odefo Nyankopon afem no. Nyankopon afem no. Otie. Luke chapter 12 verse 16 down. Editor is only change japade ama ho na mfem. Na ho mprise Kristo mu ba ye odefo a. Ese saa na wotie. Nye ususu da achi na Awurade mani nduru na afiri wo nsa. Because we yi na si nchen. Onipa bi osuro Awurade nka so ompa futuo bi mu. Sa. Di obi ka sa pa no nso achi no afiri Awurade. Because Kristo di afutuo nko an ode nam. Obo nipa kokko. Wo tufu achiro ne edi wanim da achi. To nipa a won pesa no, owo ntwetwe be wa asetrem. Anya me guso mes dem wo fa asetrem.
instead of can I do to yeah. some I did you. Islam of as it is. You could have no better for said that you could have. Busiafo nyina ye hoawo ibrebi ba ne nkura ubi na ye bi ba fie wadi bi na ukobi na wo so amma bi so tigina so mu twa wada pa o na abohunu se no mo wansem ka kiro na sika ni ntina na mo nka you regret in life ho na abebu hu se sister panyin ti wo fro unu akuma be bra na mo nti say ho na fro na misra mo dem fansa bonkum me frefre no what start abe bie manufacture ayin your friend say manifesto no Bible obi hu so no so mo friends a tribute no what in kan ya kire wo biography am wo say yes and some woman no eno so de awe no na manipa ka o ma no oduro no ti sa mre kura no dua nansam pai ma bebre ko kura buo betim ba ko pe ba sa wo so dua wo betwa buru apem ndibo za won sa wachida mesre no dodo ini boni bi atia no wanya me de mama na hwe ne kakra wo obehunu ne ahompe eno de tambiam tunu fa mesa boni kokobiem ye be panyin ye ofia ye nim kina asem ne ano nso aye boro ye tufu no amfa ne na ye kan nsem bia da achi no nya ne ye omana nimra ne ho so na ne awaye di awurade nhwe so mfa nhyira mo omna ma no no mo ne kokoma me se okaso wo ko ne se mo a tunamfo fo ko kwesoro mnyina yi pa ya obetom no ya obetom no she's rich sister mpacho wo frɛ repair o si e be sisen o wo so obegem 500 okay mate pan number ne ma no send him pa aye bi yani baje sister yese mbesra na me ka engine brake kwan na me se mba ho nti ozo otom no ma me esra otobo and despite nyesa nkobe frɛ bi so ma fitani abefa ko ade ni obesi no mate no mahu ni ametima o fele no amfrɛ na ahim o kai frɛ no di ana odi bi ama tobo pai tobo na adokora nyesa tobo na di Japan kora wonyesa tobo she's rich madam landlady ukuru so wo good friend pant mo ko no so be yesa this lady landlady na wa o ma me fie kora yi break o ma me fie ni kora sa ayi ne bisi wo yo wo ba wi ase no ifia wo timplant ni mpo wo bi ti ade bi wa wo ya boro so papa wo bata boro so ene no kre no do ba ta kwa sa si be bi oti no plant no kuro wo bi no bi di ase am atom na kosi wo na me hu ni mobo o nhira no anya ni kese nyame hu ye mobo na o hu traces so mobo na o nhira no anya ni kese. I'm going for a quick commercial break. When I come back we will continue. Please stay with us. We'll be back. Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bossa sebi. Na who say yes, ampa esumi fie ni no. A home estate and broad factory. And ye did sa ade ebrewo. We estate a ebumen say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya ne da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa monone o wa control. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a. Oba besi eye home for so a. Ye beboa ama estate tiapo. Ye nim se sika pa ya. Ye nim fifire ho asem. Bible so dwuma ye ni bia na katua asem. E mo dwuma ni fifire mi wo no ne senti no. Wo for me am ko gina ho e bia ye si dan. Ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan ni. Sebe ya woto a unu woda. There are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato. Okoto a enje na enwo epurugu. Ade ye gina ehwe se enye na ekoto te amodi ni bom e de ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia. Nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory. Afensu biem ebia wa amanone o Ghana opa proto ato proto edayi proto eni echi proto eni bia traffic wa enu ntinye free home no efiere ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa na ya ma wonsa akabi ne dia efre se ye se gina ho hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tek he ya tek kuma se tek he ya
tank area heya anewo brane ma obi ebo nso da form afi nso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi di wodi skamba agusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra be bana otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye de ni nyina egu cars ni ye de akogu plot ni so afi wa po bi a wo gini di se o mere se egu so keke na ye hu video di a kire afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa enho enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa amodin gum e ma blog papa se bismet akom usare ye ho a wayera friend na ye no ni nsawoso makra ba odifo ene odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so wo de beda enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are seeing in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wo to me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere.
Mesimu nyina mo nka me ho. Ewo Koowaa dwumadie so. Ewo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kure nkyere nipa. Omampanyini yamfonso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Obi bia wo fa kura me yebɔ ne ya me hia no kure. Boa me ne yanka no kure wo man mu. Ewo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa adwe ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ni abeko. Enti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha ewo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso aka bi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada ewo KUMAWOOD TV na be de mu host Diane ena me de vremo. KUMAWOOD TV amansane KUMAWOOD TV, of course, we're streaming live on Facebook. KUMAWOOD TV GH, we're live on YouTube. KUMAWOOD TV, Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. So yeah, live it's all sharp. Now what comment? What like your page now? I share now. So NB I share. That story making headlines on today's Koowaa Show, and it say Ababa Obia on SBA song Sebianyado. Nempla Ekabomo na omuye nukuno boneno. Well, about want to Abekasa. Let's go and watch the video and come right now. Stay with us. We'll be back. Me to kill my husband's manhood. So it will be like his manhood is not working. It's not me who is denying him sex. Yes. So we agreed. So you did this to avoid other people's involvement. Yes. So exactly. he is not performing. It is not you who is disagreeing. Exactly. It's not me who is denying him sex. It's not me who is being the bad wife, but it is him whose manhood is not working. We do. What did you do to kill his manhood? My boyfriend took me somewhere, and then I was given a concoction to put in his drink. Then after, his manhood goes off. It goes off. And then he drank it. And that's it. And it worked. And it worked. So and it's since been like then that till now, for 3 years. Is he still looking for solutions? Yes, he goes to hospital taking drugs and all, but I know where the problem is coming from. So is it that you eventually leave and marry this young man? That was the idea. That was the idea, that eventually I will seek for divorce. Then when he calls people to sit, family and pastors and all that to sit on the matter, I'll tell them that he's not performing. And I'm young and I need to be satisfied. Then I will move on. This was your plan? That was my plan. You eventually will seek for divorce and use his non-performance or impotence as a reason you are leaving the marriage. To leave him. Yes. When you could have equally seek for divorce even when he wasn't impotent, or that would have been difficult to prove. On what premise? Yes. So this is it. So this is a stronger premise. This is it. He is not performing, he's impotent. Exactly. And I am still young. So I am still young and very energetic and sexually active. So he is the sacrificial lamb. He me to kill and sexually active. So he is the sacrificial lamb. He is. For your love. For my love. And for this young man, aren't you scared of this young man who agreed with you to destroy your husband? Aren't you scared of him? I wasn't. I wasn't, because I was in love. I'm actually in love with him. We were in love. Even now? Even now, I am in love with him. The situation, the table is turning right now. What is happening and now? That is what is troubling me right now. What is the trouble now? After all that we've been through, after all that he made me do, both of us, now he's telling me he's found love. Yes, he's found love and he's getting married. And he wants to call it quits. And I'm not letting him go. Yes. So right now, I'm also thinking whether to give him the same medicine, the same dose I give to my husband, or maybe destroy the wife to be. These are some of the questions I need. Sexually active. So he is the sacrificial lamb. He is. For your love. For my love. And for this young man, aren't you scared of this young man who agreed with you to destroy your husband? Aren't you scared of him? I wasn't. Say, you do to others as you want others to do unto you. Na sebi son sebi enyado.
Yeah, I'm 24 say. Obi ano be na no say. Obi bo na wa how. Obo de na we hear someone na e de. Na de office o okay. Papa, ebi ni o. Ayan. Won we ma se bi so ya na ye jimi no. Awurade Nyankopɔn nhyira wo de ya wo yi si ni sisi ai. Na ya me kama asɛm a obi te nkyɛn a ya na wafa ne bibia wɔ hɔ. Ta me ka sɛ matiri mo ɔdene. Ade a bɛrima ntimi nyɛ da ɔbaa bɛyɛ. Sɛ ne kunu na nkɛpɛ sɛ ɔbaa no anyini na ne sexual ho nkɔ yie ma na ɔno ɔbaa no te ɔbɛfa n'akyi. Ama ɔhunu sɛ mafa w'akyi. Na ade ntɔkwa atakre na ɔbɛpata wɔ apata wɔmpata wɔ kaa so ntimi no nwale bi nkɔ baabi. Ɔnyɛ wo bɔne. Adɔbaa deɛ ne deɛ kyerɛ wo gyagya biribi wɔ w'abrabɔ mu ma adeɛ ne ka ho hyɛ dan mu woyɛ tantantan na wasɛ agya wo akɔnya n'anigyeɛ. Kukum no ho na we wa wata kukum no ne ho na we wa no pefiefo e ne tamfo onipa ne fiefo ye na tamfo Mika 7:5 Okɔ Bible na Awurade bɔ kɔkɔ wa ware mbia ma na ɔbɔ ɔmo kɔkɔ sɛ mɛma nya hwe yi kɔ Awurade nim sɛ mɛma de aboro so ayɛ dwame ɔbɛbɔ no ɔbaachi ba ɔbaa de wɔso onyia obi ma wɔde awudie begya wo kwan ɛno etima yɛ ne kunu akɔ select bɛma foforo pɛso ɔne saa bɛma ne ntra na mepɛka ma asɛm sɛ Odi bediu. Baza obi didi no, osa prani yivu bi mu. Sa be ma na ma ne ye ni kunu sa. Ti wo na ma me ye mi kunu sa. E na me no watena. E na afa wo si magimi dia. E ne de o ma me de ye mi kunu. Na me de bedi wo so. E da ya na be ma kro na nko ya mfa. Say na me ken no at that time no. Wa falling in love. But what you say? Aha. Enti bishop na me do. E de ya wo na me do. Enti the bishop o peno and I said them person me je na Diane me say na bia gini o mu nya me to wase o so e di na busa say me ba o Diane utuwe baba fori ama wasi ba me ne oba na tie you convince me say me go fedro nti say me do ndim abema ba ma ayeda onye nti ayo ba ntim aya emasu ni bi no sa na ma ne easy mama nti so do nko na sa ma ne kwan de easy mama for you I do for the Bere Jimmy. We send you walk on now for into a proud. Once you are there, Massa. You are going for free. And so on also the chrono. Is that what was on the plan? Say, your mamma de year now, or no, said the Rama did you be paying. Oh, God, what you name it you. Oh, come on, I'm an animal, not the black and the bois. Monadamu. Your mamma, not damn. So, young couple in Sina. He said, Raddy, and young couple in Sina to kill. He said, only pog. And the only pog. And one who can set in a Malaysian say sorry. It will trap. Na Israel they say. Be man nin ntem say odi bia ye obi pen. No mu nhyehyɛ mu ono nsa anom onya honko. Nunsuo nyansa. Nti wo be man ye side of wa ya de pa. Won de ye be na bi de ewe won. Won de wo de ye be na bi no. Ewe man na e ma ebu a wo be man. Wo bo an ye. Won tam ko si wo so onom. Wo ware no ni ba bi ahia be ma no. Won nya be ma na ya abo a wo pen. Dise no wadi ni firi na nka ye nyansafo a obi obo na abati esi komfo boni a ya tra yale fo ho ama papa aba ne yenyini mu nti udina agwopaji abisa aba so pense be me na ho me me na me ye kama sei uni adwempa so pa na yenya wa no ho adwen ye ntwa ya bra boti ba de sa de ne ba de a me ehunu se wonya papa mo me life want man ni ye nyina akoye na se me de bi ye wa eno de ye meto wo ne yawo wonya ne he Nti atisem no. Ni ode kan we be na ye pepepe ne so be samma na duo ni bi no nso ni ode ye ni kunu obe ye ni bi agya ne ho akọ na akyekye pepepepe na ne mumu ye no de yare na akọtena se na asundua ba wo so ye ni pa na wote wa menti atisem hunu Na ne abonifo ni nsa wo so. ni pa boni ni ni nsa wo so e be dun kontompo adanse. Sasa ni pa ni din kontompo adanse na ni pa dodo ati nkoye boni ni pa dodo ati no anya mfonso Exodus 23 na sabita fracha ne be ma bre me se meme ntimi nyanti oba ya na me mo ye me nwanwa kakra me ma no so biye danyan eniwo enti me se me bia ndi bone me ma money omudi awade mu ye se obo ataman enti baba ka ebi mu ye bi na ti se ma no danyan ada me ma de ba ya na to bia be se ma de ye be ka to mu the women are so evil that That's what I want you to say.
Dayan. Sana mpesa woka. Dayan mema na ye say ni we kan ya. Anka ama men kan sa. Oh, Ka ba bo mema so branch obi otuna sia. Dayan. They say. Wo ya udifo mo nyintum. E mema no so bebre ya udifo. Ye mu a mo ya udifo. Ala ya ntumi ne nyamo na mo ya. Mema de be yo be ma be ye de ope bia ma no be you be ku kura ma. Ye kura na ye kura ya se ni ye fre na jama ya mema ye bebi. Oba untimi mfansie. Ababa ni scan na. Ababa dia be pona no. Ane wo ba betina krokro se ye wo nko a. Manu na mamu ye udifo no. Be ma no oba ati no oba adwama oba sesi a ye be huntu o. Ba oba betimi no watena so many years. Akodi apepema beda wo nchen edi atena wo ho apafo afrese wo nko a ase wonni wo wonye. Anu na ye semu ye udifo no. Anu so na munnim se te sa mo mpese mo gidum. Munnim pasa te ya de ya gitum se be ma ni oba tia ne hawa so be bodo ma wona chi. Oba akoka na ada ne fie manso. Nye no wunya be ma so oba ba ne to se chinchira o ye ne bone da. Oba ka story bia ba be ma ofa ne yirachi. Oba ne bre pa ne de ofa na chi asa. Ba so be ma no oba to se me fa na chi. Mi mpani mi se ma ne dronom. Ondo ma no me ye nye. Anu na ma mutimu ya de ati munya ya nye. Odi so wa fom ne se wo kwa. Kwa yesu ye koda. Yempa ye ko obatimi bua be ma wo wanze le to akofo oba bufo mi oja ne hokọ eti so anya bi sa wo so ko enya ne boni ansa ne oja ho akọ elu ne ye ka mo ma na wo de mo mpesa mo jitum usu mu nim sa de na mo ye ka we evil tina so be ma betimi ne oba bra oja akọ ware a onu ko odinu hu tutu za fre onko bo media onko yam de be oba so okọ a sa aduabo ne mani tirim enu na me ye ka sa mo awudi ko nya se enya mfunzo ni bi Lani ade oba ye ade a wo ye eya me yasa ade ne ye borofo twin na ya wunya ne do fukoyie woni be mate woni be mate wonya ohwe on soli nti awo se me feeling no ntimi nya ne yie no mahunu abrantie obetima ye ne yie elu nti ko fa abrantie no na ade onye ne yie na betre oluma yi ho brabe ye na dua ne mani ni wo so ne na yire na tene pepa wano mpo wanya ne sa oguso ye nyina no wase ka wano adura ma okura no se be wu so be ma no du kodo no mfa nhye no kodo aware o wo ye ne sa na de lolo hu se wakuna kuma mun nsem nyina de lolo hu se samse aka na kuma mun nsem nyina ra osuma ma akọ frefre sifo asafa hene ana osuma ma akọ frefre sifo asafa hene no se mumra preku na ye akana kuma mun nsem wani aka de kura be na ye mmira no akira ye frefre sifo asafa hene afuna de lala ye yere Emma Samson abrabo zo hwe kwa be fa so ni kunu betafom fo obi benya ni dienti o de dan wo ne nan kromas o de dan ne nan kromas no favor me we ma ni be yi ni tinin pesa ala favor me bi mo be yi ni tinin pesa ni firi ho no firi ase bre na se firi ase ebre na na ho de nyina firo no ho koy onya ye nzo obeye Judges 16 verse 18 down onya hwe nzo obeye enti yesre Oya sa onfa hunwi ebe kwa ba besi wa bobra no se de nyame tua ma maka eguso bre e wo kwa fa so titi ma omo de ne de mo bra no times 2 ya na mo de ni pakom ya ka ya ma no de ndin nyina so so oyo no hia bibi aso sa da be mo se mo na wo de e na je wo bo ba ko so di de same se mo ni wi asa je firi wo and no difference ani nyina wo se ya hwe wa setena mu na wuni se ni o to amu odi na wo ye ne bone ani ono mo to mo odi ni ye bone no wa de na ehu ye basre o ye obi ade adwere ho so ye be ma ye ba dwere sa de no ho because kama bi adwuma and no wa ya pepa wa no free se wo ko ufiri se obi ya ehunu ufiri se oba no onte da ufiri se be ma no onte da ehia bibia ye bisa no so ye pira no eno na urade ye ko ndakoro pe unka bi hye no de ngwase na begu aboboa no na ya ngwase akwabo eno na fa odwiri bebre na bone bebre ba otim bozo sunsun so te na no mpe fam ho bozo ye tantan tan uye ndia ankoni mu ante etimu onkasa kora we ye ro Peter to paper onkasa ono so mfam di na branch ezu ejimi no ono so kwa kwadi aduane ne nsa bi anom ne bibia ya ne bia so ono ala maami aka watie so ono ara fa be maami ni gina biem kura onko fa mi ere nyame na ya da ahyehyɛ ne sa na edi bi no asua bibia firim dem wo so odo wa ba wo je so obi do no wa ya mu nyina
no timka se be man na tena che ye ni say na so tua na mo kokoye na be ka tem se be man na ma ye ya ampa che ba ware ni o ka so do no na si kofie kunu ma me nya asumbi anka be ba gogu no nti ade bi ware ya na ye pe ya prane dada wa ye busuo bi ama ye pe kwa bi afa so na obi ka ye nti na ama ye kotua na mo be ye sa se wa anka menye ni utim dada untu na mo oba na so na ne be ma na wo na ne ba na wo ba na ho ye na hi enti kuma kura ne ntimi ntu ayo do so a ka be kwa goku ba no di ni pa no wa bre no na ja wo po bibi dia ye no kura ka ta akire kura dia ba sa obi so bibi ba ye wo ye ne wa de ho adwendina to so sa no wa tantantan na ni yase na fo nyanya mi nipa bi asa papa ne yade wo ko wachi bie me nye yi wo ko wa mi so a wo so yi ama ye ya no me ba be ma kwasi ampen ni no a owura obi abrabo ma wakọ se nipa koro poto a onu firi se wanya ne ho wọkọ se efu na wade mu obi amfa bi nya no obi ko ato akone because o ma okwan ma nkocho mfa nye nipa akọhie obi do no ka o ti so wo kunu kura ma ye mu nchew mi de adama ko de ami ni hu nkomomo se ni wo kunu awurade achiwade akase no so obi be wa David kura awurade do no no okoto se wafa obi yire no ye yire no o se ko ka kire ne se ne boni afro du manim ti ya no David ye bebrebe nya na awurade hu ne se boni but o ye mu ye de e fa de obi abon ka so won de ni tumi fa na awurade bu fu ni sole ne so it is already akoto obi a o tia ware ase no wo yusu wadwene asa abo oba na dwuma na ye ni kuru boni sei na wo afa edidi am wani age ayiwe akosirate foforo se wo kwa hia me kose onko obi nkase o masum nto no kwa na ni sume be duro no sofu bia ni asase we so a obetime gina abo mpa ye awurade bedi atum saa na de okọ ne yonko yire nchen saa odi pabia okọ ne yonko yire nchen tie obi a okọ ne yonko yire nchen ni nibe ni na kodampo yesi ni bi no asane ayere bone Proverbs chapter 6 verse number 30 unya problem bia na awurade nyina wati ma ni bem asem bia no na awurade nyina wati ma ni bem na de say aware ni ti wo say aware ni ti de o yes and the say ni bia wo yes a wo say wa wo kra na mani ni mguasie ni obi na mani ni mguasie na wunya na wo bra no won na wo won pada Proverbs 6 za brantie be kwa ko wura obi dem na bonzi abetu ahye no so de ababu body tintim za kromfo ni ekuna to akuna wo se mani ahohora ene be hye wo so ma e be di wachi ba bia ba fa bia ndu de on ko na wo so wo smart ade de obi am na fi na nigi ho o se je nipa kro no o se wo ko nipa ni mfa na nigi a we hwe ni ko ene de wa no de wo ye be ma watete wafono obu mu onyi o dresse kama ndu de be ye nkofo sa ye ko danyan se di obi ja obi wotu kwan na ne ka wo bo nyina oba so do oba ba na nche no wuye no se wuwe ni biti na bobo ano etwe no won ko so saafo nyina beba wuye no ma baba besu ye ja kwan asundiem ototobo nso asa no wadi ni se bi osefata so ye kwase na eboro so a wo de ye ne se ye nyansafo na ko ni okay all right life story e dey bro na mama kwanye ne ye ne papa like vegetarian komo ewo jimedi eso na last story ni say chebia ni yani say yen papa Akufo-Addo, His Excellency the President of the Republic of Ghana ekopi baby otim say mabuna Ghana ni bi ebo ni tutu pa na nam so me vacate am ababon ta be kike bi say bi so say bi nya say mabuna yes ha de ye nitri yen ko hwe video na yem tie ko mabunu na amaye yi na no mu na de bia ye be ka kire mu nya abotre mu empanifo ni o man mu a de bia meka asamba na yesi ye kwaka pa ye yi a yesi ye kwa ko hu abrewa ye nka se ye ko hu mu no no amuguo na muti aye yesi nkube na amuguo no nyamo na yesi ye ko hu mu yesi ye kwa ko hu abrewa no eye penin ya wanyina nyini ya bibi wodi trip ye kwa ko hu no mo so mpanifo wo kuro mu nyina na mo de on dia policies nti now president maninya political importance e bia ya anya political rally anya hwe na anya munya abotre muhia na mo ye mo no na mo meye mu mpanifo na anya de say policy nti na so na de obi atem democracy na ba so obi ye bie na o mpanifo so ye anya possible say e be jai man kwara na mo nko amaye mo hunu ye na ma wa mo nti ase
Moja majije jama bagwe na mone na mkrom ase ni ade bibie ni mutiri. Na me start ya na me ye no. Tam na me ya branch na me tesa mo no ni ade na me dimile mu. Na me dimile mu. Kofu abra so. Wọ́n jubile ha omo ye de minim ni omo ye. Jubile omo ye de. Social media handlers na. Abo ha. Kabiyo mamti ya omo ye de. You see, I know minim send ya president the movement say so on kwada man it's not the issue. What we are talking about in the end ye hun say president wako. At the Krobia no mo ye robe ni amoke na mente da. Me nima de kra na ye. Ye defend ya video. Tinya ne bibia ye bia na enim. President ya man ye ne de anti won onim bibia. Na president akọ. Nti wako wa de Krobia oba ya oba ba ye bia ye tiatia mo ye ne mo ye no. Munne mo amu ne mo akeka mo social media ya abra so ye nima de kra fa social media. Ene me adom mo say tie ko maburu me ye kremoni wo ye koran mu na wo ye ya ewo yese mire bi beba sa nyo me ya beba na ne ya predator wo koran mu mfi apem ne ayi dada say bebi beba wo tigana ha waso ebedu China wo koran mu ne ya nte ase ewere nyina sa asoma ye kai nti na ya hye ho nkom say beba ababo abresu ma mukurokura bi mo de okura mo ba bibi we say ya iro photo ru twa kiso okọ ayi won ya ayi mu ana ye de twa ena mu kurokura we say na mo say social media na mo ye mo behave mo selves ya me ye kremoni wo ye koran mu na wo ye ya ewo yese mire bi beba sa anu me ya beba na ne ya predator koran mu mfi apem ne ayi dada say bebi beba wo tigana ha waso ebedu China e ba keti hamon ena ye tene nkan bishop monitor we Awurade Nyankopɔn nhyira papa KT Hamon. Ebi obi oba bia nya ne kɛseɛ na Awurade nte ne kasa ho mfama no. Because onipa bi e benyini na sebeta frache wo ben wu a ya na ne kasa ye nimdie mu. To onipa wo ben wu na onkura nimdie wo ne kasa mu no ya na nya metua ne kakakra. Meka sɛ omo onye nkyire nkasa. Na manyi nkyire nkasa. Ni mfie dodo nkyire nyansa. Mfie dodo nkyire nyansa. Onye wona wonyini pii. Sɛ nye wona nyini pii na nim nyansa. Na mpanimfo ne hu atem. Anya mpanimfo ne hu atem. Na simuntim. Enti na Ghana fo maburu ne simuntie wo. Na mso menkyire de mini. Na mso nkyire ne omunim. Job chapter 2 verse 7. Okay, the mrantie ne kyire ne omunim a ye baba Hamon say munim nyansa bia na mogyegyina mabodwe. Ade ekosi ye ne ne awo kan ne kani. Ayanum to na ekoso ne afa nkromkrofo nyina so omommra. Sabi mampanyina kogyina simpie so. Awre ho. So mampanyini begyina wanim na bebo ne tutuo fe awe. Na buya se eya so de be na bo nipa musa. Ewo na nya PPP fo nkwa na wo ho. Enya NDC fo nkwa na wo ho. Enya PPP fo nkwa eyo mamu ni nya na adi afra. Edu the party aka na ebo ne tutuo no an party members so we. Edi adanse se omu nyina afono won. Asabe wo ya ade a obi mpe. Na so ori ni bedi nkomo no so ohia nkomodi a. Ke from bedi won ka bone. It's proper somewhere. Yes. Very proper. Na enya ne dai enye. Oh, bisa o question me nka say me say me kirem some some ajesu nde we me kirem. Enye. Na ya yete yi. Nya wo pe wunya. Sa adwuma wura frɛ meeting a. Wada nanim na ntimi nka aka wa frɛ meeting afra ye hia de omo yo no mo. Wada na so ka so ye ma. Wo expect no. Wona obu ade na wasusu sɛ ntimi nka ebi ku aso afɛle na wo fɛle no. Nye sɛ timi na ntimi nka. It is obi so de on fɛle no be ka ke pro be ka kyerɛ. So bi de o mu ade no. Obeka de akyerɛ. No mu ade no mu sa afɛ no mu aka kyerɛ. Dan Ghana de na ya na mu ye ni. Yet yana professor Ness. Ma wo kana me bi sa ko. It is come mu ade no plan kyerɛ na so mu ade. Oh, yabutre. Actually why exploding no. Me exploding bia. What's the ma kan say? What dey me boss the example na ye papa. And I will say, me respect any coming to me nka. Let me say. HSA emrante no so almost so board president tutu so it's almost so no one respect one more papa no and no aka de oka obi mu ade me be sound sana so oka say I said ya obi mu ade obi so de on fa ho be setire waka that's what I'm asking I said there me be say yeah, this is not the first time yet ya ono president here bo ni tutu atamese pen so dia no won kan kire papa no enti ni odi akire bia no ya osia na odi kan no nte se mo ma ni kire nya respect no mo am ye se mo akoro mu du mo a umi sasa ye de na jondramani mama ka ze ka wanu tum
na wo ma na di akonya ne bi wonnim ye sam na no so ye leaders a omo nsusu da so mbetima be di akonya omo kra ne omo pe etisi ati omam na sabe wo ya mbapa nti na ne wo ye ne nya nti me nya odai mintimi mo na sabe mintimi ni watam no me nya odai Ti mpesa afoforo nyema wo so afoforo nyema ye no so munya na so nya sa mfa mo omo 272 nya temdidie nya kwase ase yen yen awe chese ma yenim ne ye ne kasa yen nyaw kasa oni kasa oni watam en babu no kure mo so kom di mu nyina mumra menche na mama munsu mo ni sika mumra meka na munidi Isaiah 55 one. Entu obi ye ade ye panyini ade no wo ye na mmene wotimi ni na tantimi mu no oneso option ye de ya mamrante ne mmene we ya akosi da mbage tuase ka ye bia na ti so ye we na dia sunde ba ye better than so okon beba enso trap nchani a ya woje wo anana kuro ni ye bia ye nya dai 4 days up to date so 3 days up to date ukoto light e wunya bi ye se wa hwani atiko za dia me light saye me ani koto bi kura photosidi kapre ni me ho me koto ba fie de ba kira ade no so ama me koyo o mo ka chem kan hye bia ba na o mo tete ade bi titira o sa atofofo e sa akopɛ photosidi beto ansa na ekoba sa ya odi we nyina ni pa fam na so pani no odi ya nim tumi toto me mama ne nkoda ni ye kira ho no so ne ye be kasa ne asi hu aya ka de papa ya se mo be ka che o ne obu ade ene ye nim tum tete de ya timamufo di ya moa so obi abo mampanyini tutuo uya akokora wo fie wa wo besa first no ni ye kasa bibi ni ayenko hu abere wamra enye fie abere wo bia na ni ye ko hu abere wo bia gimi nti ebusua ye wo mi nyina nim se particular abere wo bia semba obi ade ne de akoda na mere wafo aka ndo mu ni yo ba wonim se so de osidi ni nkomo na tan ye to aka ze fatu wo fere mo fa ko ko nka sempa bia edi enti na aka sa wo ye ofantu agimi Edinye ni panyini bia na yede asem kwada no ebinu ne yede beda wo ni awapen as an MP ayet memfo na keka ya ubom to abama aba power yakowuro president ya anye ni yie di panyini benya platform say na wose nkomo no ye ni ye ho mfonso ayeye emnanti amaba matete mafuru wo ofuni jimisa anyansa bia ni mutim odi amamnanti anyina sa program no so mi di adanse se uni aba mo wo fie na nkobi Wuti ya body so watu ketu na beka o Bible wan copy ebi o wan no mo ye nka wonye ze na panyi na beka ndi ya yesuafu o mo ho ndi we beka say e kira so ye president na so ntimi nya bibi pa maye ya se mi ni be huro na wo se me fele ana ugo wan fele mi bi atwam o kan o pe de kira ye di na ye nya akonya wo no wa ye nka de na ndire no wuti bi kam tiko no nyansa bi anu Ghana mabuna unu nyina ampa yenim nyansa nti ne yeto aba na yeto ye no ye gimi ya bodam sabe ya body self for yenim nyansa nti eti no no da so ye mpi won mpafia so no eti da ye nyina ye nipa unnim ne obi ba ye tena mra na me kasa asem ye David ye temamuni ne onye ohene ba na otesere so kanyan na urade ani ku no ho e chen so a wo ye ohene eti obi wa nam te o mani ma hu se onye ko ni prof bia ba urade kura nim no di na tam a anka di panyi bi atam ka na nka ye o kanyan na urade do na prepare na sie na sort ya konya na urade pe na turu di panyi bi ya nyame kura hia na che kuma bi udi na tam wa abonte ye wu sa de kristo sum na chetere am na se unu panyi na panifo ni bu ye bla ye e bla ye su ka on ye tim. All right, you realize that me fa course kakra na fi ya me papa life break na you know achiche enkomo enti no obetimi afre story say ye dey but so far no and once am kwa and I oba leja watch the wide of course ya fast da ema odifo na na wa oja pekrom so and dey as da be my home estate and block for 3 one more say eba no nsase eba na die eba no just say bibia for down wo whether so parents so parts so blocks no do be down wo they're going to help you acquire it of course for my numbers na a good screen so now on your mo entry and come more so na make also do for na your number no either screen so far now when no actually for na emwe bia no or the adomo. Hello, good morning.
Good morning, I'm in your papa. I already said. Nyakopa do me ho ye mo anonko. And I read you out near you. Do you have a good enough? Roll to attack the fight. Mamma said, you. I mentioned of a loop, but I'm never fight going now. Now, I saw the name is the on Medin Hoyaka, or in your tomb. Share a million by now, yeah, President Mahama. I could go with you. I'm a who Mahama is cheap. And Mahama is from Mahama from One uncle, oh, line and trip. Sorry, Janaba. Try to be something maybe you can also be part of the phone in. Hello, good morning. Hello, good morning. Mpacho frame ya na weluwa uTV no tie me ewo ore phone no so nya science won ka. Hello, good morning. Good morning. Pacho me yente. Pacho make us free. Make us free, Kumasi. One uncle. Make us free, Kumasi. They make an answer. And then down. Maximum do what you know. Let me shop about. Let me shop about. I want to grab more time. I didn't tell what you. But more question you to my man. And then when you are normally be a few more about. Let me come home. Bye bye. Bye. Yeah, that's so afraid. Hello, good morning. Good morning. Pacho one uncle. All right, you too. All right, yeah, that's it. Hello, good morning. Hello. Hello. Yeah, good morning. Hello. Good morning, say. Good morning. Mpacho, one uncle. Okay, Mr. Hanson, Mr. Hanson. All right. Mr. Hanson, honorable team, Hammond. Hello. Mpacho, one uncle. Wadaroma. Mr. Hanson, honorable team, Hammond. When you say, yeah, you need to do what? When you catch a record, it is here all time, when you say, it doesn't mean that, you know, no one is a simple president. Yeah, it will look at any Papa. It has to be for my yeah. You can be what you say that, and yet it's the only way you can know how to live over there. But this year, we are to one mountain this year. I think to be at the few times. You can't into your one day. How we can remember you for the capacity? This is a Muslim. That is no way you should believe, and that is no way you should talk. Oh, yeah, Papa. But remember, one woman area. What about it? Okay, my dear. Yeah, that's CP. Hello. Hello, good morning. Madam Pacho Moana Sokakra. Good morning. Pacho Moana Uncle. Pacho, take young again and the second Casafua. Pacho Moana Uncle. Pacho, Casawan Casabli, so Casa, and then about to see, and we need Badena dear with Pia Washington and Hindi. And Koowaa by dear Ginayama. And she said, Mammy, did you say you my one? And then she said, you did know about the Casa. Koowaa coming into the car. The Mama said, we are shooting this to movie, the young customer. And there's over for the cousin, Papa thinks this. And then 20 years to have me feel, I will take up a better. I will take a sit down to say, Million Connectless. The place will come at the development for now, which now is and think for yeah, because then all this here. Now that's how the colonel will start running the grass. Next time, I don't know if I did because of the country. Into many young ladies was a room on the show. Sister mentioned a few of Medase. Me for last caller. Na any papa apa life and come on. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Me ba choma chio.
Yeah, but above the time. Nyamia do me hoye pacho mo anu ko. Pacho me pese ba jumeji ni sudi. Pacho kasa yeto nka. Hello. Pacho mo anu ko. Pacho above the time. Hello. Hello. Hello, good morning. Yeah, morning, Auntie Diana. And I want to say. Yakupa do me hoye now swear. I don't want me here, sir. Maybe you can say you look at the people up in Pacho me too. May can't send me the pen and maybe at to smooth the other. Same it here. Or Katie Hammond. Or no Sagana, you could do me what? Sagana for YouTube. One moment on your man here. Or manka. And I bring you at the field. It's Jimino Mujahono. Oh, I'm Omujahono. I don't know you to fly about. Yet I see a correct you. I know for a non-19. Obana or they do a crop of frat who can make you and Yama who could look at their economy. That man is quite professional your father to number a papa and a sumo one corner. Said the bay on Yano Campum fed room. What is me Katie on your okay, you can make you crown. Ghana 40 seconds. Yen you 80 seconds. O man come brefwa ene oni pa omu ti koko board ho no. Ono no di sika kete ene ya ton koko one back 366 million. Na me ne tabre ka me nya ba mu so. Na ko ma wo say yes. You to for ti se ko ampa. Ya we be hie mu so na bu am so. No. Oh, no. My apologies. Okay, last caller, Yoko. Hello. All right, Mefa Kobe, Mufa and Cheme. Say, Obedi atem. Over Eko. Hello, Yankupon Shani Pebia. Nemofa Siapa life so ha. And the Medi and Beshi. Yako, Yamipa, and you may have a bompire or Cassie School Park. Baby, oh, free baby, I'll free radio number and 11 chat 1. Yabema direction or Banini na Yabum, Apple Empire. I mean, sure, Nipabia. Ready, Echo. Yakodia for number and May 7 is your cast and name on by 0555 736811. 0555 736811. All right, you check one by Eva in Reverend Sia Apa Libation. Come stay with us. Yo, Amadesia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anu mo mo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfo so aka no kura kyere no. Sa na minister yamfo so hia no kura. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura. Bo me na yenka no kura wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa je ho sein. Jadi ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon che no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ni abeko. Enti prophecy no wonyi. Womwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso akabi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa Dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo. KUMAWOOD TV amansane yena yediemu. Home. I am the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power bubuano. A big biara said the opposite woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and the every war. Where estate are a woman say, so won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o akontum, o previa yes ye wi ato because unyi obi ania, oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo, ye nim se sika pa ya, ye nim fifire ho asem, bible so odwuma ye ni bia na katua asem, e mo odwuma ye nim fifire me wona wona senti no,
Wo for me am ko gina ho e bia yes. Alright, if you are not a fan what's in television, hi KUMAWOOD TV. We stream live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So yeah, live or make a choice me papa Reverend Siapa live. And then if you have a train come to na any jumedi na SC Madaroma. Oba, akaba. Yeah. Me watch it. Oh man, I do want to say, no say you tea. Opanyin si anoma ntua wogina ho. Right sa na ro no si anoma ntua. Ogina ho. Ntino. We are so opera. Ene na wan kasa wabo. Okay. Ntino. Se nyame di udru mpempan so bi e fa e ho ntuni pa bia so. So ogi nyame di. Okay. Utu anamo a awrade betutu anamo de asibia e. Wow. Ntino. Gi nyame di se obi bia wo hwe me. No tie no. So utu anamo very wow. Menya nti what's about Kumasi? Look at you. Because now Kumasi na concrete. NSC menya nti say you are back again. Serious fan. I don't mean to cry. That be nyan cry na minti and them name Kumasi for no any nyame. Nansen bi madam for soft. That's why I'm back e we rande mu na. Ne wo fa no e wo hinto bi nti e ba yie ni bi. Ti e ba yie no e wo Ashton. Ti e ba ye no ya wi yie no kra nti e tena ase a no ma 7 penifo a ye ba ye nti. E hwa na guy back we good dealer. I say papa. Obechi ame na okoto ye. Obu kotoje wo fo. Okay. I'm so sorry no so I was saying obu kotoje na say aden. Okay. No so onimnia nyame de adua me mu ene nyame tumi otime fa be so eye. Okay. Embusan say de ba de no hu no so free bi. And dan for people so to kwan for 5 years na dan for na ya okwa ye mfa be sa. Wow. For 5 years. Wow. Ono kra na je na dan for ba na so because no ati. So na dan for ba the administration na friend na ba pass am say see person to kwan that kwan na bra see enfie num ni wa ya wuntimi ko ono tie mu say Jesus because no nim na dan for no problem onemu ana ono so ba ya no oni mi nkomo ne me nkasa oni mi hia ba bia da am catch am say around afantu so bu okabeko me mana chairman say mo chairman say na me so mfa na sansam na ni mutadeta o de sam na ni mo na me so won sa ka officer. Wow. No onye wow. Because wakwa ma afono but as dan Kenya me say okoye na no ne saka ne visa no amazing dan for no e wo London sesia ana no nso a no de na dan for no ba ye am so panyi erade ti asefo kasa kire me say ebire bi bedu a wo be go do ho adwuma o se na emma na dwen mu da because school okoye no enye go do ho asefo ono no de okokoye na course. Okay. I was pursuing for doctorate. Doctor. Yeah. Ana I osaya accountant so mo adwuma cha say eni na dwen mu kura bet. Adwuma bia wo beye bia no wa e bank manager. Wa e filling station manager pen. Eno so ankosi aga. O tina se a wo dwendwen ho an o kai say na mini pesha me kom bi se me ku ho adwuma. Aden na ne gold ho adwuma na mintu ho ana ho edu ohia me na nature se wa hia ne nyankopon se ma hye ne nkom bi ama nkom hye no abam eti wodi me ho adanse na nature se ho no de masefo na ewo ho no mo ba yi na se papa yesere o mensa nko bi papa yi eni ti na mo aba no oh that be se ya se de papa ne ton sure you know your when you nyam no enhwehwe you nyam na ne preba ne chen. Okay. Then press me the back to but when they press e was so ba and I was aba my bad life and color. First now wo for recruit and I free ho na say na wo kon cry no. Right now ba back me nya ne tete to aba children's park. I serious pa. Hey, children's park akaka we. I ho no say on say me dom dos. Okay. Ana obi bia wonimi obi bia watem cafe obi bia waba ministry obi bia wahwe TV so watie mo radio so. Omo nim ne ma nyame tumi. Okay. All right. Children's park na de Saturday ya
Ochina chimi de ya. I see. Eti baabi a wo bia no opese wo ba hɔ a. Wo de ubesi kumase baabi a fa tech car. Okay. Wo fa tech car. Wo so ubesi children's park. So free baabi te se konongo. Wo free baabi te se konongo na eba. Yeah. Anase dwoso a. Wo so wo ba children's park. Obi bia ni hɔ. Aye ahomache 5 o'clock pepepe. No wa shase. Na me frase by 12 no. Na mapon na me kashi nyame die no nyam se obi biara oba bi hu me no wo Jesus ni say ni pa ko ta dance. Wow. Sebi eson sebi enyado enkan de no wo jai kra. Oh me nyai but say no on say me ko nkan ko tena ho. Okay. But say de me nhya dan tena ho me yen kan ani ha de ni nyina. Oh I see. Eti me da bia no me wa ha. Okay. We kura no we program yi na me de me number to dwa no bi pese o hu me na ba bi o pese o hu me bia wo be hia no na o be ma na kwanya ma na ba bi. Okay. Na me no ade ba ko nya me de atua me mu na ne se obi ade bi yera na ade a ayera no yera na me ni hɔ a betima kyerɛ no ade kora ayera no bi ya ohun nipa bi ɛwɔ akwantu o tie ne nka kyɛ o frɛ no a nkɔ number 4 metime ade ama wow wo yɛ adwuma bi na nyɛ wɔ adwuma no no a o ba me betima kyerɛ wo adwuma a o yɛ a ɛbɛboa o bra so sɛ wo ware ne sa ware yɛ kwan asi anase mu ato a metime de 24 hours akyerɛ wo baabi a wo kan ni amwa kwa koshia o yesu di mu sɛ yɛatɔ yare bi ama wo sunsum no wako a intime nkwa a me ka hye nyame din no nyam sɛ within 24 hours amfa woni ba bia okay o bible si yenya nkopon no hono ane yɛ yaresa sa ebre bi na me ye program e wo kumase fm all right saa de no kra me no wa na ye program oh okay ana me ka sɛ so obi braso na so person wa na ware no kwansi e ade befa so we are na ba we be frame no sinyame nipa for 20 years in Bema France. Hey, just over Brancasa. And do catch them and I'm say radical such. For more than a brother, not me what oil be at. The year you my friend Jasmine oil. And it's not paper oil. But the man, I have to quite some say, I say, and cancer also. Wish you Aye. No, so for better, she am no can you are. Why not? Can't Sir. Radia Fox was a bebem. I'm say Radia for more. I had a year Friday. Not a run about. Who put in our OP is Mercedes Benz. Green. Hey. Now, we want to say, what if I brought up that grass on one day? No, what I did show no for no castle people so put in over castle said, and I'm telling you, but come on, I did show us so shall I do if I brought this as a wallet. Or catch us on Maria, or the catch us on them what you might. What if I brought this year? I said, I'm Kenya, I say, Ushiano, and some are making anybody sad, anybody in the complimentary card. Sama $100 say, yeah, on farm for them. I said, I'm Kenya, I say, Obana for 20 bad years. Best you get you, or you should want to pay. Yeah, man. And now I worry. Not for your comment, for your IG. And then running my menu myself, so I'm on our. Mammy being so what Tim say, it's me, Cassa says, we get to maybe then you would want me to match your way from our way at the one. My men is bad in Chelsea. My tone to my that I rebel 760 come and then to my show in school. Yes, if you better kill the son now, I know. Obama and say, Radical Sanchez say, Giant to Manaton, my minister, and he will send a wolf. Now, some mammy, I think, was nothing. Obia may turn to Manama Boca. Casa open by a proper cat and say, good by much. Oh, I can't say,
so. But you know, T. Wow. 6 months now, they can't make it. It was in Kawantia Pilot. But reverence and officers of Fro. For buy a woman was a act. So what? The sea and away, I'm see. Mea. Okay. Abem. All right. Look at that. It will be Amra. O number na that's screen so. Sabo boma omo. They sorry. Every na every. 0242 884435 0242 884435. Okay. 0242 884435. Live. Good. Okay. All right. Okay. Numbers now. Great. Let me show you how to break now. It's beautiful coming your way. There's never about D4 and I one of your home estate and block factory. Director for the show, you know, Samson executive for the executive producer for the show, Ras Sam Dark, supported by Queen AJ Hipsy. Oma and famous and I bomb a chidom MCR. We did the Diane doing the ordinary and Papa like Beam, KUMAWOOD FM. Na yenim komo bebre mpacho efri anopa donko ekosi awia no me ensa de mo beta na nka no mienu enti ochina no mienu awia ehia ne papa pilot KUMAWOOD 104.1 yakra ebe hia china